Tini salte 10 August 2024 Jani salo BSM Agartala Regional Committee ni mkhakwa khe baithangno hamyok moni mthai phnu eriha hamyok moni thausu mo samung khe thuiri mose sasoni thuinori ye tre ke hano hampanda yaphai mose torther hiye kau khoyok mo tomodeino tini BSM Agartala Region ni President takhu Laldengaria Korbo Sub Division ni tolo tongnai Manirai Parani Taku Arjun Riangni Brain Tumor Operation Khethiyo Thui Nangmono Riha Agartala GB Hospital Akhe Abose Thauyaye BSM Agartala Region ni Sothai Mobai Khiye Gonda Tuichani Khosirai Parawo Tongnai Mkhuyo Birmoiti Riang Hepatitis B Piaram Mayok Naino Thui Ripiha Taku Debras Halam Baithangni Ongphi Tongpho Mkhawok Samokrui Khiyeno Bini Hamyok mo eri phiha thui ri mobai khiye bodikhe thui nangye tomono jai khiye thui ri lemo bo samuk tor rao tangkhu laiye tongo bru sunai mtho khathuyo buskamo po tre bodikhe no bai thangwo jeba samung nang morawo bru sunai mtho rao skangye phainai hiye arangmi Sini Smart TV News and Entertainment YouTube channel ni ongye bru sunai mtho rao no bai playa khaksangmo yaphayo bodei nangmo kotma kahambai hamya akhe tre sia no siok nai ni boye joye krongplai tongdi Smart TV News and Entertainment YouTube channel by jotono khaksangha Jeba kautmarao bo chini Smart TV diyo kasari nim chukhe phnu nim chunang mi ungkhe bo screen wo contact number riye ting mobile nrao kronglai mainai jebani kautma pho Smart TV khaksangye yacho sawo jotono khaksang